بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه أحمده سبحانه وتعالى وأشكره والشكر واجب على نعمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون اتقوا الله ربكم فإن الله جل ذكره أمركم بذلك حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puasdeng hasanglit iban pamuji pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Suci, Maha Tinggi. Tuhan kiawajiban kita niyo tumukbal sin pagsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil mga nikmat yan ughara katutan niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummat al-Islam, itukbal na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala yung pagsukur. Amuin piaabot pagkita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala paadlaw ini. Labi luwa, itukbal na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala yung pagsarang sukul. Sin piaabot kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pabulan ini. Hangkanin salaf, yung mga ulama na kauna, bang sila makaabot na pabulan ini ipagpanghinduan nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipagpanghinduan nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala in Allahumma waffiqna fi Sha'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, taufiki kami, ihilan kami taufik di bulan sin Sha'ban. Iwan murah-murahan pangayon na mukay mo ya Allah, bangman kami abutan sin bulan Ramadan. So in bulan Ramadan, mga palanguan ha kami Islam magkulang maglabi dahil hangputag isa adlaw pahangpo. Hati niya, yari nakita niyo ha magsusuok na tuod. Na mabaya ako sa puton ha adlaw ini, kahalang sin pagtaga mahabulan Ramadan. Bang biyad in tagamahan, sin ipon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, biyad in tagamahan sin mu'min in Ramadan, biyad in siya magtagama habulan Ramadan. Unuin hipagtagaman niya. Diyan nga sabat itong mga palangungan ha kami Islam, in pagtagama habulan Ramadan, bukon tagamahantan niyo sadyasin hipami pagkaon, hipami pag-inom, hipami bubukaan na aminyad tumanjari lasyak subay maun sa in labi abdal hipagtagama pa Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin sa kapuntan nyo yung ginhawawaran tumunay sin pangdaki sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyan na sin agi mga palanguan ha nga Islam in bulan susungo nini amunay bulan Ramadan, bulan hipagpupuasa. As-sawm, sawm, hati sin sawm pagpuasa. Bangabasa tani unin hati sin pagpuasa ini habasa Arab. In hati sin puasa bangabasa Arab law niya as-sawm fil lugha al-imsak. Al-imsak in sawm law niya haluga
Amo maksud sin saum, amo nalong niya in imsak, magtangka, magsandal. Magtangka, magsandal. Sandal aning katan. Ha istilahan long niya, huwa ta'abbudu subhanahu, wa ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsak anil akli wa syurbi wa sa'iril mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Inhati long nga sin pagpuasa. Siya na long nga ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala lumabay rin ha pagtangka sin pagkaon iban sin pag-inom. Tangkaan mo yung pag-inom, sandalan mo yung pag-inom, di ikaw minom, di ikaw kumaon. Iban sin katanlong niya piyanglangan makababatal ha puasa. Tayo bin karya sa lisin pagkaon, ummatal Islam, halal, manjar ikaw kumaon bihat tu waktu. Manjar ikaw minom bihat tu waktu. Sa atatkala dumatong impardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa sin pag-ibadat kaniya, liyaway hadiyaak kita papagtangkaon, papagsandalon, sinuhaw iban sin hapdi, na hinang siya ibadat dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ding naman long hakatugum, aring naman hakagwasin pajar sadik, sampay tumugum yung matasuka. Amwat tuwing lugay mo magtangka, di ikaw manjari kumaon, di ikaw manjari minom, di ikaw manjari himinang sin uno-uno katan piyang langan hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. As-sawmul wajib wa huwa ala naw'ain. In puasa long niya wajib na bahagi siya parang kabahagi. Puasa wajib in kali asali na bahagi siya parang kabahagi. Dia din ka wajib iman unin sawab sin ka wajib. Panagnaan wajibun di asli syari. Wajib din hakari asali sin syara. Hatinya rin Allah subhanahu wa ta'ala bi ghairi sababin minal mukallaf, wayrun nang dahil sawab kanya rin ang mga ipon sin Allah. At iniya bang kau mukallaf akil balig na kau tumtumon mo in pagpuasa mabaya kau iban sin di sa mo hinangon sawab wajib kay mo. Isin nagwajib wayrun sawab nang dahil kay mo pakawajib sa inyan wajib din hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala piyaturun kato. Ikaroon niya lang niya wajibun bisababin minal mukallaf. Na wajib siya sa daing kay mo. Daing min mukallaf. Akil balik. Sin hinang sab kaya wajib sin pagpuasa. Unin puasa yato. Amo na lang niya in puasa wa huwa sawmun nadar. Wal kafarat wal qada. Atin niya amo na lang yung sawm nadar. Amin sawm tungga. Puasa tungga. Iban sin puasa kaparat nakahinang kau dosa sa kau mamuasa. Iban sin qada nakautang kau bulan Ramadan sa mukantian. Inyan din kay mo sawab. Nakapuasa kau sin qada sawab sin nakautang kau. Nakapuasa kau sin nadar sawab sin unin sawab niya sawab sin in ikaw naka tungga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakapuasa kau kaparat sawab sin nakahinang kau rusa amin wajib kay mo magkaparat. Dahil nga palangungan niya, itong mga palangungan na agama Islam. Dahil nga sabihan, mga palangungan na agama Islam, in pagpuasa, wajib din hakari asalisin syara. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba alalladina min qablikum, la'allakum tattakun. Ya kamu na mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladina amanu, intiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala rin amanu amin aun pamarat saya pamahajud si Allah. Kutiba alaykumus siyam, kutiba kaya wajib na kanyo, kaya fardo na kanyo yung pagpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattakun, biasin ka wajib ha mga ummat na kauna rin katutan nyo. Hatin niya po kung sadyakitan nyo inarak magpuasa, wat malingkan sampayin umat na kauna narak besab sila magpuasa sa buweron in kahalan sin pagpuasa nila bukun ni sagda sin kahalan sin pagpuasa sin kita nyo ha ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummat al-Islam, sawm Ramadan ibadatun waqatahu Allah ta'ala biwaqtin muhaddad. In pagpuasa iniibadat pa Allah.
Saon tudtartan tu waktu niya. Di manjari limiyo, di manjari amoy makauna. Wakt muhaddad, ingkatan sin puasa on waktu niya. In siyam wajib bang dumatong imbulan Ramadan. In siyam nadar tungga bang kau nakatungga mamuasa sa kau mamuasa. Waktu yadto, waktu niya sa kau mamuasa. In kapara bang kau nakainang dosa sa kau mamuasa, so sin ini kau nakainang hati niya on tartantu waktu dihil sin syara undang-undangan kato tanyo katan. Dahil sabi ito mga palanggungan na agama Islam, in thubut, ithbat, Ramadan, maisbat na to in Ramadan, suway kakitaanin bulan. Suway kakitaanin bulan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yataqaddama Ramadan bis-sawm, piyang langan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in muna kau mamuasa. Muna mamuasa. Naam. Sawag mo ita, mga palangkungan na agama Islam, aon din nga mga kaiwan na magyan, in bangsa na mulong niya bihari. In kami bihari, di kami manjari unahan magpuasa. Ay ka uno na addat yan. Uno na bangsa yan. Way na saan addat, way na saan pangkat, makaliyo. Hapangkat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tumtumunsin kita niyo, way siya nakauna, hangka adlaw parwa nagpuasa rin ang mga sahabat, sa in siya miyagad nagdungan-dungan. Miyagad nagdungan-dungan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yatakaddamanna ahadukum Ramadana bisawmi yawmin aw yawmayn illa ay yakuna rajulun kana yasumu yani sawmahu falyasum dhalika al-yawm. Laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam ibutlong niya, ayaw niyo tuod pangunang-unahin Ramadan dengan kaadlaw parwa. Di ko man jari muna mamuasa dua hambuok parwa before sumud in bulan Ramadan. Yang langan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap yang langan in manusia nangunanguna nakarugtul siya duang kaginis. Nakarugtul siya duang kaginis sarta nakarugtul siya dua indusa niya rakula pa Allah. Panagnaan dosa nasulang niya impiang langan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw ka mo muna lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkaunan mo miyuna. Nabang upamakon mga naglangoy, nagtugpa, naglurup, nagjack night, biya siya sin sa pantun, jimak night, nakakugdanin o niya pabato. Piyalian, pagtunga niya, nakakugdan na sa pasiminto, piyalian da. Mayta. So, panagnaan, nagnyet siya mamuasa bulan Ramadan, haway pasimudim bulan Ramadan. Di mo man jari pindahon in syara sintuhan. Inagisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habulan Ramadan. Inagisin Allah habulan Ramadan. Niyat mo in Syawal Ramadan di tay maunsin Allah. Amoy rin pagyanon sin kita, law niya bang ta magkasabot agon-agon pagdugalan kita. So mayta, law niya tumtumun sin kita niyo katan ummat muslimin. Bukun katan sin ibadat hapangatud mo marayaw bat tay maunsin Allah. Di amuratay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala in ibadat amun aun dalil niya. Dahil naman ha Quran, iwan sin hadith. Nen muna kau magpuasa niyatun mo Ramadan in Syawal, bukun siya bulan Ramadan, inyan wayron dalil niya. Wayron dalil niya. Sa in magad kau hakatauran, amo yan in ijma sin Muslim, dahil hajaman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampay pabihayaw. Nalaw ngayon kami ari pangkatan. Naam, tumtumun sin kita nyo. Way na sarayaw-rayaw pangkat din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwan na sin kasahabatan radiyallahu anhum warda. Sa malengkan way na sila nangunanguna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na.
In pagpuasa habulan Ramadan, tumtumunsin kita niyo mga palanggungan na kama Islam, di siya manjarihin ang unbang di kakitaan ng bulan. Hadith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Pamuasa kamulong bangyo kakitaan in bulan. Bang kakitaan in bulan. Sa banglaw niya kalibunan din kanyo bulan din yung kakitaan, joko pa yung Sya'ban katluan. Baik. Laong sim mga mag-uuna magpuasa, biharin jawab nila. Laong niya, magkot kita rin, di kumakita rin hadit, bang pain gumma. Bang kalibunan. Sari, di laong niya, tiap-tiap kialibunan, niyaon na kialibunan sadya. Yaon na yung bulan Ramadan, kialibunan sadya rin kakitaan, sa yaon na laong niya. En jawab niya, why? Bisan pa yaon na yung bulan Ramadan, tiap-tiap puipya kita kayo mo sin Allah, wayroon pa kaw kaya wajiban mamuasa, amo yan yung banda sin Nabi. Bukon napso mo in agaron mo, baran mo sa agaron mo in kabayaan sin Nabi mo. Agaron mo in kabayaan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misan na samang taway kita, unin mahinang ta, miyagad sadya kita hasyurut. Amon piara ka to banda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hat niya way kapatut sin tiap-tiap Muslim mangunangon na magpuasa. Hikaruan niya kangian sin manus ya myo na nagpuasa. Naghaylaya siya habulan Ramadan pa. Nakahaylaya siya sin bulan Ramadan pa. Nga sa lagu dosay mano siya, kumaon siya adlaw Ramadan, hapayag tuuran niya. So, piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan mga palanggungan na kamay Islam, maka na to pangadyan dito hadith dito, haram in mamuasa ko muna, dahil ha kakitaan, dahil ha kataan muslimin. Piyanglangan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In bulan Ramadan, suway kakitaan in bulan. Nahangkan, suway kita nyo magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, abyan na sinagitom tumunsin kita nyo, annas sawma lamit lalahu. In pagpuasay ni wayron sibo niya. Wayron sibo niya. So, abmayta, malagguin kalabyan niya, malagguin karayawan niya. Paan Abi Umamat al-Bahili radiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni Allahu bihi. Qala alayka bis-sawm fa innahu la mithla lahu. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith din kan Umama namo nga kulong niya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inagi kulong niya, ya Rasulullah, daa ka kuno ako sin parkala amin bangkoy ni hinangon hikamumpaat, papagmumpaaton ka ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Among bangko yun na hinang, awang kamumpaatan ka ko, ya Rasulullah. Hinagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, alayka bis-sawm, subay ko magpuasa. Sawablong niya, pa inna sawm, pa innahu, lamit lalahu, bunatudlong yung puasa, wayrun sa kuto niya, wayrun sibo niya ibadat. Wayrun sa kuto, wayrun sibo ibadat sin pagpuasa. Hati niya, in pagpuasa malagwin kalabyan hakahalan sin kita niyo hasab da sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Limadha? Taraka syahwatahu wa syarabahu min ajli. Hati niya may talaw niya. In kataan law niya sin amal ibadat sin anak kapuhi Adam kaniya. Arapon longin puasa yan suko ko. Long sin Allah. Siyuko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakatan sin amal ibadat mo, wayron siyuko niya, amo rin puasa. Siyuko sin Allah subhanahu wa ta'ala, in puasa, hakatan sin amal ibadat mo, kanya in puasa. Unin agi sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadith Quds, law niya, wa ana ajzi bihi.
ako in magtukbal karayawan kaniya, magtungbas kaniya. Nabiya din tumbas, wallahu alam, mayroong makaingat, mangbiya din tungbas, tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hirihilang mga sila nagpuasa. So, may ya tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, taraka syahwatahu, mabaya sumuk pa asawa niya, way sin adlaw, way siya simuk. So, pagmabuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, karuan niya, wayroong mano siya nakaingatin ikaw puasa iwan simbukun. Inyan, secret mo iwan ikaw, iwan Allah. Sirrun bainar rabbi wa abdihi. Secret sin ipon patag ipon amo na yung pagpuasa. So boyron makaingatin ikaw puasa. Bangkaw simod palong bilik si mabihat to pasuka. Hawayron na iwan mo. Yato yung tubig mahag pay pag inom mo naman nakakita kay mo. Tupot da ikaw sa tiyangkaan mo, si andalan mo, sa si mayta inyandakan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan siyo ko sin Allah subhanahu wa ta'ala in karayawan niya. Yani anna as-sawma yakhtassuhu Allah jalla wa ala min bayni sa'iril a'mal li'annahu a'dhamul ibadat 'ala al-itlaq. Siyoko sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpuasa. Dahil hakatan amal ibadat sin mu'min sawab mayta unin sawab niya sawab longin ibadat yan amuna in sa lagu ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala wayrun long hikasimu niya hangkan na in puasa lamit lalahu in pagpuasa wayrun simu niya diha pagpuasa mga palanggungan ha agama Islam tajtami upisomi anwa'us sabar at thalatha nalangkum sin pagpuasa intong kaginis sin pagsabar sin manusia panagnaan sabar long niya wahya as-sabru ala ta'atillahi jalla wa ala sa ko magsabar day doon kapag taat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala di ikaw pa kaunon di ikaw pa inumon di ikaw pasukon pa ahli mo haadlaw sa ikaw sumabal lianna al-insan yasbiru ala hadhihi at-ta'at wa yaf'aluha in soblong imano siya yan siya paran niya na sa tayang gautaan niya. Naam ikaruan niya along niya wasabrun ala ma'siyatillahi jalla wa ala liannahu yatajannabu ma yahrum ala as-sa'im siya baran niya long niya maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala sawab simpang layo iniya paninggalin niya sin uno-uno hiyaram kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala hiyaram kanya yung kumaon yung kari asali yaun halal hiyaram kanya yung minom yung kari asali manjari hiyaram kanya yung sumukpahal niya yung kari asali manjari sa sawab sin pag-abot sin adlaw Ramadan yagpangan niya yato hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala inikatuni along niya pagsabar wasabrun ala aqdarillahi jalla wa ala sabaran mo yung piya kadar kaya dar kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala may pakadaran in Ramadan naam kaya kadar kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya lukis kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala in paabutun pakaw pabulan Ramadan ini pila na rin nga mga mano siya miya magadkato tanyo nagtarawih miya magadkato tanyo nagsambahayang miya magadkato tanyo nagpuasa sa bihayaon yadto na sila halong sin kubol nila sa in ikaw tiyaw pikan pakaw sin Allah piyaba painumul mo piyara tong pakaw sin Allah subhanahu wa ta'ala pabulan yan tanto subay ikaw magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala hatulos ikhlas hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala sawab tumtumon sin kita nyo in pagtayma sin kakahinang sin mu'min di matayma bang di lumaway harwa kaginis ini matayma in ibadat sin muslim matayma in pagsambayang in pagzakat in pagpuasa subay lumaway harwa kondisyon ini al-ikhlas wal mutaba'ah subay aun ka ikhlas dahil hapangatayan tulos ihilas sin atay himinang sin pag-ibadat tulos ihilas sin pangatayan tumunay sin diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban laway ring hakakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arapon bangway na hinang sin Nabi tumtumon sin kita nyo misan malingkat hapangatod mo tanto inyan di datay maun kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam
Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Isisin himinang sinhinang pag-ibadat hawayron namo day sab na hinang sa ta wayron dalil niya ring ha Quran, wayron dalil niya ring ha sunnah, tanto na sadyari datay maun hibalik da kaniya. So mga palangguan na kama Islam, ikaw yung magtungbas sin kakahinang mo, di datungbasan sin Allah. Hat niya maksud din di heni sa dakuman laon iwan hapus iwan hapdi intiagaran sin manusya way nakaagad hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kam min sa'imin laysa lahu jaja illa al-ju' wal atash. De pila rin nga mga manusya magpuasa way run tungbas kanila malengkan imahasil nila uhaw rayban sin hapdi. Iyadan billah. Ayuhal mu'minun, kahalan sin pagsabar mo abulan Ramadan, hanog haraan kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala tungbas amo hindi mabista mang biya din taud niya. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bunnato udlom niya hihanog hara sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila baying sabarun, hapagtaat pa Allah, hahiyaram sin Allah, pagtaat hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto na sadyalaw niya tungbasan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin tungbas amin di mabista in taud niya. Ngayon bulan Ramadan pakadaran din ha Allah, kaya kadar kayo mo paabuton ko mo hangkan suway mo pagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan makakakita nyo pangadyan ha mga ahkam na sabot biya na sin agi kahalan sin puasa abulan Ramadan, di siya maubos bisarahon bisan ang kaadlaw sa inyari kima sa kita nyo rin ha mga maniyo-tiyo. Mura-murahan makakakita nyo pangadyan. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad-din. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله اتقوا الله ربكم. يا كم كيولونgan sin Allah, magmabuka kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sabunal pagmabuka. Ayaw tanyo pahil-pahilo nindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So biya na sinagi way runda makatabang kato tanyo hadlaw akhirat bot malengkan amuren amal ibadat sin kita niyo. Hindun niya ni mga palangkungan ha kama Islam hibin tanyo ra. Adlaw miya manaw kaw harap pakubol mo. Di magbugto. Way rong manusya magahaba inumbol wat malengkan magahupo. Sa pagkakiingatan mo rin ikaw muida pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay ikaw daran amuin takama nagsasakap sin lutuon mo matupa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga kalabyan kapaidahan sin pagpuasa tumtumon sin kita yung mga katawtay manguranha kama Islam. As-sawmu yashfa'u li sahibihi yawmal qiyamati. In pagpuasay ni in puasa mo sumapaat siya kay mo adlaw mahuli. Syafa'atun kau sin puasa hadlaw mahuli. Hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sawm wal Quran yashfa'an. As-sawm wal Quran yashfa'an lil 'abdi. Yaqulu as-sawm ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawat bin-nahar fashaffi'ni fi. Wa yaqulu al-Quran mana'tuhu an-nawma bil-layl fashaffi'ni fi. Qala fayushaffa'an. Rawahu Ahmad wa Tabarani wal Hakim. Kalabyan makatanyo sin subay tanyo tuod palihalaunin pagpuasa. Iban sin pagbasa sin Quran, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, inagi sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Quran long niya, in pagpuasa long niya iban sin Quran, makasyapaat long niya haipon hadlaw kiamat. Hatin niya syapaatun ko sin Quran, iban sin pagpuasa mo hadlaw kiamat. Mamunglaw ngin puasa. Nagisin puasa. Ay Rabbi mana'tuhu ta'am. Ya Allah long niya.
Laong sin puasa. Mamungin puasa hadlaw kiamat. Makabisarin puasa naam. Makabisara bang pabisarahon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hintanda niya, di adon niya rin makabisarin 5. Sa hadlaw kiamat pabisarahon sin Allah makabisara. Taib, uning kaptangan sin puasa. O Tuhan kulong niya. Ay Rabbi, mana tuhot ta'am. Iagpangan ko siya long niya, ya Allah ring hapag kaun, ibang pag-inom, ibang sin syahwat niya. Hadlaw. Napasapata kulong niya kaniya. Mamung isabin Quran, uning kaptangan sin Quran, mahamul niya, hadlaw kiamat, mamung siya, papamungon sin Allah subhanahu wa ta'ala, unin agi niya. Mana tuhon no mabilayil, yagpangan kulong niya isang biling pagtug niya arum magbasa kako. Fasyafi'ni fi. Pasyapata kulong niya kaniya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayushaffa'an. Laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayashfa'an. Fayushaffa'an. Hati niya syafaatun na sila sin Quran. Hadlaw kiamat wayrum makasyafaat kay mutumtumun sin kita niyo wat malengkan amuren amal ibadat mo tiyay masin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan tumtum dito na sadya in patumtum insyaallah subhanahu wa ta'ala kaluaon da waktu makapag-istorya kita niyo tungod sin bulan Ramadan hasusungon adlaw insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala nabiyikumul karim fa inna Allah jalla dhikru amarakum bidzalik haythu qala ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر الموحدين يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه.